O netiga boshda yiroqqa ketib bayroq ko'tarib yurishlar, birga kelinglar. Kelinglar, Biz sizni ko'ramiz. Birgarak bosiqalarda qatlanib, nashoytib bir qatlanib bosdag'imi? Shundoq shunga boshladik biz. Biyib turg'iz qo'shilib barliq jig'larga kelarga. Bir solgan deydilar, ko'rmagiz. Shundoq bizning bugungi hashtagni aytib ketganligi, boshlaganchi bayramimizni. Jamoat kimlarda bor telefonlar, kimda bor Instagram akkaunti, kimlar fotoga tushirib, foto suratlaringizni Konstitutsiya 25 hashtagi ostida o'rnashtirig'iz, barimizdan qo'yib kirib qararmiz fotolarni, kimlar bo'lgan, nasashlagan, ishi ko'ngilli bo'lgan barislar kirsinlar shlaydi. Demak, Konstitutsiya 25 shunday hashtaglar bilan o'rnashtiramiz sotsial shelterlarga o'zimizning foto suratlarini. Idish yilishi bitti kubik. Shlaymi, boshlamizmi? Siz hazırmı boshlarga? Ura! Hallaringiz nechik, kayflaringiz? Tunmaysizmi? Hazır jilunamiz jamoat. Salamlar, xayrli kunlar. Endi narsaga jiyilganimizni borimizda biladir. Bugun zo'r bayram Tatariston Respublikasining konstitutsiyasina 25 yil. 25 yillik bizning G'oziy Jumhuriyatimizning tub zakoni, tub qonuni qabul etilgan. Yirik asr vaqt, o'zi bir davr. Shu vaqt ichida Tataristonlarning yangi buvi borliqqa keldi. Bugun Tatariston konstitutsiyasi respublika davlatchiligining muhim ulushi, uning eminligi, xalqaro rizoligi ham to'triqlik negizi. Vaqt ko'rsatgancha Tatariston modeli Rossiyada eng o'ng'ishlisi bo'ldi. Bu Tataristonning ko'p millatli xalqining tirishligi natijasida erishgan qozonish. Как показало время, модель Татарстана самая успешная в России. Это заслуга народов Татарстана. Biz Tatar yoshlari shuni anglaymiz. Biz respublika yozmishi, uning kelajagi ham g'oziy tilimiz uchun javobli. Milliy ham ruhiy qadriyatlarimizni yoqlov bu bizning burch. Endi konstitutsiyamizga bag'ishlangan bayramni biz bugun gimn bilan boshlab jibarga bo'ldik. Endi har bir shaxsga da taratildi uning so'zlari. Agarda yotdan bilmaysiz ekan, demak, hozir biz buni qo'shib jibaramiz. Muzikani kiyni ham birgalashib jirlaylik Tatariston Respublikasining davlat gimnining so'zlari qo'llaringizda oling'iz agarda bilmaysiz ekan. qutlov xati da bor, uni o'qib ketik. С Днем Конституции Республики
Республики Татарстан. Обращение в СМИ президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Уважаемые татарстанцы, от имени Государственного совета, правительства Татарстана и от себя лично сердечно поздравляю вас с 25-летием со дня принятия Конституции нашей республики. Hürmetli Tatarstanlılar, Tatarstan Respublikası Devlet Soветi hükümeti isminden hem şahsen özüm sizni Respublikabız Konstitutsiyasi qabul etilüge 25 yıl tuluğayından şın көңілден тәбрик итәм. Татарстанның төп законында шул чорда илдә барган социаль, иктисади һәм сиясәт үзгәрешләр бик ачы чагылыш тапты. Ул төбәкнең хокукый системасы үсешендә иң әһәмиятле урын тотучы документ булды. Россия Федерациясе Конституциясенә һәм Татарстан Республикасы Конституциясенә таянып, федераль үзәк белән нәтиҗәле мөнәсәбәтләр урнаштырылды. Сегодня Татарстан занимает ведущие позиции в Российской Федерации в экономике, социальной сфере и в духовно-культурном развитии. Наш опыт востребован как на федеральном, так и на региональном уровнях. Достижения республики были бы невозможны без постоянной и всесторонней поддержки руководства нашей страны, прежде всего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Hürmetli Tatarstanlılar, Respublikadagi ijtimoiy siyosiy tuturuqlilikni nig'itуда Konstitutsiyasi biz g'oyat zo'r ahamiyatga ega. Hokimiyatning barliq tarmoqlari ham darajalari orasida o'ng'ishli o'zaro xizmatdashlik bildiruv, kishilarning iriklarini garantiyalau, ijtimoiy o'sishda barliq qatnashuvchilarning tegizligini ta'min etuv, Konstitutsiyaning haligi ham boshqa negizlamalari shin barliq turmushimizni chog'ildira. Более 60 региональных отделений общероссийских политических партий, порядка 2000 религиозных и 1000 профсоюзных организаций, свыше 350 национально-культурных автономий и обществ наряду с другими общественными объединениями вносят свой вклад в развитие гражданского общества. Jamiyatda to'liqni nig'atu mexanizmlarini doimiy ravishda komillashtirishning muhimligini anglov bir g'asrlik bo'lib o'zgan inqilob voqealarining sababı. Jamoatchilikdagi o'ng'ay kuchlarni to'plov hozirgi dunyoda kundan-kun ishaya borgan turli teskari radikal ko'rinishlarga qarshilik ko'rsatuvning g'oyat muhim sharti bo'lib turadi. Благодаря миру и согласию, динамичному развитию экономики Татарстан успешно обеспечивает высокие стандарты образования, здравоохранения и социальной защиты, проявляет особое отношение к нашему историко-культурному и духовному наследию. Salomat yashash ravishini ayiruvchi zo'r e'tibor beruv, sportga yordam ko'rsatuv, ekologik imminlik turida qayg'urtuv jamiyatimiz o'sishini umuman olganda o'ng'ay yig'inti yasay. Tug'an yerni, vatanni yaratuv hissi bizni birlashtira, yangi qozonishlarga ruhlandira. Дорогие друзья, День Конституции отражает зримые достижения по пути строительства правового социального государства, в котором обеспечены достойный уровень жизни, права и свобода человека и гражданина. Желаю всем нам уверенности, сплоченности и оптимизма, мира, добра и благополучия. С праздником, с Днем Конституции Татарстана! Qadrli do'stlar, Konstitutsiya kuni yaxshi turmush, kishi ham gражданның huquqlari ham iriklari ta'min etilgan huquqiy sotsial davlat yo'lida sonli qozonishlarga erishishimizni ko'rsatadi. Hammamizga birdamlik, niqliq, ko'ngil ko'tarinkligi, ilga kunga tinchlik, ig'likli amallar ham iminlik tilayman. Bayram qutlu bo'lsin. Barig'izni da Tatariston Konstitutsiyasi kuni bilan tabrik etaman deyilgan haligi tabriklarda. Bayram bilan barig'izni. Татарстан Конституциясы 1992 yıl 6 noyabrında kabul etilgan. Her devletning, Rossiya Federatsiyasındagi her respublikaning o'z konstitutsiyasi var. Konstitutsiya ul tüp zakon. Konstitutsiyada aytilgancha Tatariston ul demokratik davlat. Tataristanning har davlatniki kabi o'z hokimiyat organlari, davlat soveti, sudlar, ministrliklar, huquq sistemasi ham prezident vazifasi var. Hozir endi do'stlar, bayram konsertimizni jiberik shulay birinchi Zahnaga endi biz birinchi qonog'imizni chaqiramiz, birinchi boshqaruvchini kuchli olqishlar bilan jamoat qarshilaylik. Zinnur, Zulfat Zinnurov. Hoppa! Bayram bilan! O, mana biz ko'p kishi yig'ilgan. Haydagiz birgalashib qummoqmiz, yama. Hey! Min yaratan şirde kişilerinin doğru sözlü adil bolganın Turmuş sokmağından dürüst atlap izgelikler gene kılganın Min yaratmayım şirde kişilerinin gaybet şeyi sinden kılganın Min kendi özün gene
sözler silep yürgenin Min yaratmayım şirde kişilerini Gaybet şeyi sinden kılgenin Min kim değil özün günesiyi Yolgan sözler silep yürgenin Yaratan şirde kişilerinin Koyaş gibi balkıp yürgenin Sırau birsen burgalan mıygına Turaytıp cevap birgenin Min yaratmayım şirde kişilerini Gaybet şeyi sinden kılgenin Min kim değil özün günesiyi Yolgan sözler silep yürgenin Min yaratam şirde kişilerinin Köngülünü anlayıp bilgenin Aziz tuğan şirin unutmayacağım Vakit tabıp koytup yürgenin Min yaratmayım şirde kişilerini Gaybet şeyi sinden kılgenin Min kim değil özün günesiyi Yalgan sözler silep yürgenin Min yaratmayım şirde kişilerini Gaybet şeyi sinden kılgenin Min kim değil özün günesiyi Yalgan sözler silep yürgenin Min kim değil özün günesiyi Yalgan sözler silep yürgenin Yalgan sözler silep yürgenin Zor rahmat. Bayram bilan Labib Liron sözleri. Haydar Timurbayev ki Labib abay sen mundaydın. Selam seva. Halkım benim. Bu hocasız jirde ilde Sineller bir etmesin Aş yatasın boşu yanda Örmisen ve gitmisen Aş yatasın boşu yanda Örmisen ve gitmisen Halkım benim Halkım benim Halkım benim Halkım benim Avızlıklap şigelgensin Sineller atmasın Soğuklarda katmışsın sen Sazlıklarda batmışsın Soğuklarda katmışsın sen Sazlıklarda batmışsın Halkım benim Halkım benim Halkım benim Bitken ilde Sineller bitmesin Satıp da karılar Tiksin haman bitmisen Satıp da karılar Tiksin haman bitmisen Halkım benim Halkım benim Halkım benim Halkım benim
uçasan, kardeşlerin köpten aşağı, sen niye uçmuşsan? Kardeşlerin köpten aşağı, sen niye uçmuşsan? Halkım minem, halkım minem, halkım minem, halkım minem. Zinnur! Halkım minem bayram bilen. Zülfe Zinnurov, zo'r rahmat o'zingga. Nechuk жылынып кеттік еме? Жырақта direkt сілкіне Аллаға шүкір. Енді devam етеміз қазір викторина білен. Ұшайды көткелеріз ме? Конституцияға бағышталған мақсус конкурсымыз бар. Білесің, міне менің де шул қызықсындыра. Бүгінгі ешілер Татарстан Республикасы Конституциясы турында біләлер екен. Тарихы турында дұрыстанда. Кім біле екен? Қазір енді біз сізге сұраулар берешекпіз. Әгер де сіз шушы сұрауға жауапны білесіз екен, қолыңызны көтеріңіз. Мен де жауап беруге тырышып қарағыз. Шулай бе? Әгер де кім бүтін сұрауға да жауап бере екен, немесе көпшілік сұрауға жауап бере екен, андай кішіге біздің бөлегіміз де бар. Шуңа көре бірде қорқып тұрмағыз, актив болырға керек. Біздің кім екен микрофон білен? Ярдәм итүче бармы безгә менә монда сәхнә каршында, чөнки без инде төшеп җитә алмабыз анда. Әгәр дә кул күтәрсәгез, сезнең янга килерләр микрофон белән. Димәк, викторинаның уенның беренче соравы булайрак яңгырый. Татарстан Конституциясе ничәнче елда кабул ителә? Менә монда иң беренче кул күтәрделәр. 1992. Дөрес, әлегә сезгә бер бал. Икенче сорау. Татарстан Югары Советына Конституцияның ничә варианты тәкъдим ителә? Сколько вариантов Конституции было предложено Верховному Совету Менә Татарстана? монда яулыктан бер кыз иң беренче булып кулын күтәрде. 3 варианты, шулай бит. Дөрес, бер бал сезгә. Дөрес, әйдә дәвам итәбез. Татарстан Конституциясына ничә тапкыр үзгәреш кертелә? Сколько раз были Тагын внесены безнең- изменения? Ничә? 5 тиен. 5 түгел. Дөрес түгел, әйдәгез уйлыйбыз. Дөрес түгел. Юк, 2 генә түгел. Уйлыйбыз. Күбрәк. 9 гына да түгел. Ничә тапкыр үзгәреш кертелә? Ничә? 10 тапкыр. Аз гына күбрәк. Юк. 5. Юк. Кем беренче булып әйтә? Юк. Юк, әйдәгез әле уйлыйк. Якын килдегез. Әнәндә кул Менә монда. күтәрәләр. Еракта. Ничә? Аз гына әзрәк. Ничә? 17. Рим әйтәме? Бер бал Риммага 17 дөрес. 17 тапкыр үзгәреш кертелә. Киләсе сорау. Татар әлифбасында ничә хәреф? Сколько букв? Иң беренче менә монда күтәрделәр. Гүзәлия. 39. Дөрес. Бер бал сезгә. Татарстанның Конституциясе ничәнче елда беренче тапкыр кабул ителә? В каком году впервые была принята Конституция СССР? 1930. Юк. Ничә? 20 түгел. 1992. Юк. Әмсә Татарстанда. Татарстанның Конституциясе беренче тапкыр ничәнче елда кабул ителә? 36. Ничә? 36 елда. 36 түгел әз генә. Әз генә ялгыш бер санга. Ничә? 39. Юк. 38 түгел, 20. 26, әнә, дөрес. Дөрес, Безнең Шәмәхә Биреткәдәге катнашучыбыз дөрес 1926 елда. Хәзерге Конституцияда ничә бүлек бар? Сколько частей в Конституции Татарстана? Хәзерге Конституцияда ничә бүлек бар? Әйдәгез инде хәзерге вакытта санап әйтәбез. Бердән башлыйбызмы? 7, дөрес. әйттеләр. Бер бал сезгә. Хәзерге Конституцияда ничә мадда бар? Сколько статей? Дөрес, 126, бер бал. Һәм инде соңгы сорау. Татарстанның ничә конституциясе була? Барлыгы. Татарстанның ничә конституциясе була? 3, дөрес. Артта менә иң беренче булып күтәрде. Сез инде алгышмасам, бер 4 сорауга дөрес җавап бирдегез. 3 сорауга. Актив әйе. Исемегез ничек була? Альберт, кайдан килдегез? Аршадан. Альберт калкыштыйк әле Аршадан килгән. Барысы да белә диярлек Һәм инде итеп сорауларга да. бүләк Бүләк сезгә булачак. Сезгә әлегә. Әйде. Безнең оештыручылар янына килерсез, ярыймы? Һәм сезгә бүләк тапшырырлар. Аха, хәзер инде без әзерләнәбез чираттагы җырчыбызны сәхнәгә чакырган. Ул әле үзегә әлегә әзерләнә.
Bugün dürüstten de bir de şın mağnasında milli jırlar yongırayacak, bayram şaşırlar şulay bir bayram Әйе, bulgaç. биредә очраклы кешеләр юктыр дип уйлыйм менә. Аршадан дип әйтте. Тагын башка яклардан килүчеләр бар микән? Шуны тикшереп карыйк әле. Беренчедән әйтә Казанны. Казан бармы монда? Kazan var. Бар Казан. Аллага. Aytik Şollu'dan kilişler var mı iken? Şollu. Oho, Şollular var. Арша Biri дип de әйттек тагын. Аршалар тагын бармы? var. Bir iki tavaş Var, üstüne. yalnız. Aktanışlar var mı? Var, aktanışlar da. Яшел үзән. Var. İki kol көтерілі. Soba. Var, sobalar da var. Яшел үзәнне яшьтә шул кешеләр битәр. Сабаны яшьтә. Бик күңелле монда. Битрәш. Var, Pitreş. Биектау. Лаеш. Apas. Var. Boğa. Boğalar da kirgen. Алабуга да бардыр бәлки. Var, ola Бар, boğalar. менә бу да һәм барлык районнар сана битергесез безнең районнар күп әлбәттә. Сәламлыйбыз барчагызны да рәхмәт килүегезгә. Без шуннан да бүген бик күп. Дұрыстан сәлемлеу мына бұлайғына болып қалмасын, айда флешмоб ясыйбыз ойсылу. Білесің, сәлемлеу флешмобы ничек бұл? Айдагыз барыбызда қолға қол тұтмай қалы мына барыбызда. Кім беруде? Әй, мына бұл айттырып. Барыбызда қолға қол тұтмауыз мына шул айттырып. Кім беруге келген айдагыз. Ең артта басып тұрушылар да қолға тұтмай қалы мына шулай сәлемлеу флешмобы Салқын қоллар ясыйбыз. жылына хәзер. Һәм аларны үскә күтәрәбез. Аннарын эшлибез. Сәлам дибез. Үскә күтәрәбез дә сәлам дибез мына бүлдә. Сәлемлеу флешмобы була. Сәлам баршагызга да. Біздің енді ширатта шығыш жасаушылар әзір ме екен? Аха, мұнда ойсылу біздің әлі Үзгәрешләр бармы? республикадан гына келген қонақтар түгел, Удмурт егіті да бар екен бізде бүгін қонақта. Менә мұнда сценарийда бар ди, ләкин мен аны таба алмыйм әле ни өчендер исемен белән әйтергә. Инде без аны хәзер көчле алкышлар белән сәхнәгә чакырабыз. Димәк, әлеге сәхнәдә бүгін республика конституция көне белән тәбрикләп Удмурт егіте чыгыш ясый. Александров Павел. Павел Александров инде килә дип күрсәтәләр безгә. Әйдәгез көчлерәк алкышлыйк әле. Павел Александров Удмурт егете бүген бирде. Рәхмәт, Павел.
татарстанцы, гости города. Хочу вас поздравить с этим большим праздником и исполнить вам песню, очередную на удмуртском языке. Я использовал старинные удмуртские мотивы и современные мотивы. Изнывается и зиму осёма молосе кыткай губелям гыжла тырлы квара мы нам пушкам калы кырдя кызине далык тыдыр дечися лыгуиды чукчинилы сена быжи сеная гажаты камоне одем поты собоиды ты кызине далык тыды дечися лыгуиды чукчинилы сена быжи сеная гажаты камоне одем поты собоиды Изнывыдеса нож суладысе родю мэрие дёлкися тысе ро соедюса дюве мугате дерам квара дюн маутыр кызиме далык тыды дечися левуиды чукчилы сена быжи сеная гажаты камоне одем поты собоиды ты кызине далык тыды дечися левуиды чукчилы сена быжи сеная гажаты камоне одем поты собоиды Арсиздери лувем бедалон зорем лыся джит палатолон котмем соша синися конакаль шоктем поде уктыр мыгать Кызине далык тыды дечися левуиды чукчилы сена быжи сеная гажаты камоне одем поты собоиды ты кызине далык тыды дечися левуиды чукчилы сена быжи сеная гажаты камоне одем поты собоиды Удмурт егеті Павел Александров, күшті алқыштарға зор рахмет. Татарстан халқы көп милләтле. Республикада 170 төрле милләт вәкиле яши. Татарстан һәр вакыт халыкара дуслык һәм толерантлык үрнәге булып тора. Һәм монда Татарстан конституциясе нигезләре зур роль уйный. Народ Татарстана многонациональный. В республике проживают представители более чем 170
национальности. Татарстан всегда пример дружбы народов и благожелательного их отношения друг к другу. В этом большую роль играет основа Конституции Татарстана. Дөрестән дә менә шулай бердәм булып, тату булып яшик. Ага табада һәм инде сәхнәгә без Мартва кызы Мария Стуклованы чакырабыз. Шумрата Дукелька Маялка! Здравствуйте, дорогие гости! С праздником вас! Azor Rahmat Mariga, keyifler diyecek dostlar, tumadınız mı? Yaxşı mı keyifler, beyramşemi? Şulay bulsun әлі біздің алда бик көп артистлар, жырчылар чыгыш ясаячак. Инде Халыклар дуслыгы темасын дәвам итеп, сәхнәбезгә без Крешин кызын дәшәбез. Марина Карпова. Зоренькой все, что было, молодцу подарила карие глаза, слезы роса. Ой, глупо, как виниться, ой, холодно водиться, девица красавица. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою под луною, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. Ой, высоко-высоко, ой, далеко-далеко, там за горой, там за крутой. Счастье не разглядела, птицею улетела за облака. Время река, ой, глупо так ленится,
Ветрами маятали, ветрами колыхали длинную косу, Марью красу. Ой, да пойду по свету, как за зимою лето, я за тобой, суженый мой. Ой, глубоко клинится, ой, холодно водится, девица красавица. День над водою под луной, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою под луной, молодою за зеленой листвою мы с тобою лесом полем гуляла, ласточкою летала, девица завлекала, зажигала. День над водою. Marina Karpova, kuchli alqishlar, zo'r rahmat. Buni shulay. Endi ko'p g'asrlar respublik ilibbiz Durustini aytganday nimani Tataristonda hamisha yillar ko'p millat vakillari birdan bo'lib, do'st totib bo'lib yashagan G'otabada shulay bo'lsin. 25 yil o'tilgan Konstitutsiyaga 25 yil ekanini qo'y birovlar bilib bitirmay, Konstitutsiya kundalik turmushga bayli tugul kirdik, ammo bu alay tugul. Onun birgina maddasini olib olsang da biz buni yaxshi sezashamiz. Tatar tili davlat tili hammaning darajasini tushirmay bizning burish. Har kuningiz tatarcha bo'lsin, tatar tili yomg'irasin, har tatar so'zi bilan tilimiz jonlansin, yashasin, tilimizga, tugan tilimizga betaraf bo'lmaylik. Татарстан нет бар в направных языка, татарский и русский языки. Остальные языки республика также защищает. 25 yıl devlet hakimiyeti jirli o'zlari organlarında, devlet uyushmalарында ham bilim беру yurtlarında Tatariston Respublikasının devlet tilleri bir tegiz darajada kullanıldı ham kullanılacak. Endi biz konsertimizni davom ettiramiz ham sahnaga ko'plarga tanish bo'lgan Jurnalist, muzikant Radif Kashapovni chaqiramiz. Hozir bunda bizning ali. kuchli alqishlar bilan Radif Aliazulana mana shu sho'rga Radif Kashapov. Selam Hazan. Hazan selam. Benim ismim Radif. Bu Timur. İki Timur bunda. Birinci jardın ismi Apalar. Şunday kıskacırlar bizim. Kızlara bala giyin kız kalmaklar Bizim onlar Yolbaşlar kızlara bala giyin kız kalmaklar Bizim onlar Kızlara bala giyin kız kalmaklar Bizim onlar Rahmat, kelesi şuraqtın ben de sizler etmek gerektir olanlarga. Kelesi jurnalistler biz buldurabız. Timur, tabaka. Biz buldurabız, hem bana olanlarga kelget bizning barımızdan күчтен тұра, bizning республикамыз bilan qozonimiz нендей bo'lacak. Chunki biz nasharoqda ishlay olamiz. Yaxshini da, yaxshiroq bo'lsin barisi. Biz buldurabız,
buldurabız ağaçlarını tümle sındırabız biz buldurabız Uram isimlerin alıştırabız biz buldurabız Kitapatı kuşak öğreyabız biz buldurabız Ulanlarını uysınıp yuvaltabız Biz buldurabız Akal pata şeşirke yokuşabız Biz buldurabız Ulanlarını uysınıp tanınamız Biz buldurabız Sarılar bilen dua kılavuz Дим, прибавь, пожалуйста, в мониторе вокал. Бүгін точно еще шой керек. Сізге салқын тұғырманды. Біз кәбек жылы мұнда дұрыс еткенде. Біз нешек жылы өтсіңіздіңше. Апайым сен шамасы өзін шықта жырлайымы. Келесі жыр түрік жыршысы yazған Зелді Башян, шындай büyük katı, xəter xatın 70-ci yıllarda o sözünü etken için көп нәрсе шеккен енді. Жырның есімі Язгы Жешевец. Amanda Fedişi bizim kıllarda yaz. Şakarda kılım olmaklara yazma. Burada bizim yaşılan şairlerle. Anlarda kişiler turunda yazma. Ablanı bu sıkmak havasına. Şakarda asfalt yollara turunda yazma. Olduğun şarlamaslık yollara bağında. Namazlıdanlık turunda yazma. Bakşadağı rozlar turunda yazma. Oğlumuzdan utanılgan aşar turunda yazma. Oğlumuzdan şöyle sözlerden altında. Yazsın yazsın
Siyasiler turunda yazma. Gelecek edenler turunda yazma. Bizim kullanmamız günler turunda yazma. Ağzına burada durmanlar. Kapıda yaz. Yazdı kızı yaz. Yazdı yazdı efendim yaz. Yazdı yazdı kızı yaz. Yazdı yazdı efendim yaz. Hamsun Gıcır, kimdir şotma? Biz ana gayet hazır jolamız degan kişi sıragaç hem bir korunda bulur. Timur davay. Damatada Kıyaşlı selamünaleyküm Tamı kıyaşı mesuşa Esselamu aleyküm Esselamu aleyküm Esselamu aleyküm Telaş dışı iman bilgen Siyikli tuğan dilim Ustanıp besin ağzına Başımda çıklarım Vakitli bulsun her kim Ey kardeşler, milletleşler Esselamu aleyküm Kıyaşlı selamünaleyküm Sama kıyaşlı mesuşa hayda Esselamu aleyküm Esselamu aleyküm Esselamu Rahmet kazan bayram bilen sizni. Radif Kashapov. Bek zo'r rahmat. Menimcha biroz o'ynab olsak da bo'la turgandir, chunki bo'laklarimiz bor, shulay bet. Adirstana bugun tubatay tez to'planu milliy shilteridan biz sertifikatlar o'ynatamiz. Endi oldagi so'rovlarimiz da bizning konstitutsiyaga, respublikamizga bog'liq bo'lar. Odatdagicha kim bizning so'rovlarga eng ko'p javob berar, shunga Kim aktiv bo'lar, sertifikat topshiracakmiz. 500 so'mlik sertifikat. Haligi to'planu Tubataydan qisqasi. tubataydan ayy. Ayda birinchi so'rovni yong'ratib. Demak, birinchi so'rov, odatdagicha biz qo'lni ko'taramiz. Tatariston konstitutsiyasi nindi organ qabul etadi? Kim nindi organ? Bizning mikrofon bilan bir kishimiz bo'lsa tog'da yaxshiroq bo'lar edi, chunki qo'l ko'targan Bizlarga bir mikrofonni olaylik, mumkin bo'lsa. Agarda endi javobni bilasiz ekan, mana bundaroq yaqinroq kelingiz. Mana biz bunda qo'l ko'taralar. Bizlarga mana. Davlat Soveti. Nishik. Yuqori saviya durust. Mana bunda bizning durust javob berishimiz. Bir ball sizga. Aysul ikkinchi so'rovni o'qiysiz? Tatariston konstitutsiyasi qabul etilgan tugal data. Tugal data. 1992-yil 6-noyabr. Durust. Konstitutsiya so'zi narsani anglatadi. Bunda endi bizga lotin tilidan chektiribni javobi kerak. Aha, mana bunda qo'l ko'taralar. Tip zakon.
Yo'q. Mana. Konstitutsiya so'zi narsani anglatadi. Konstitutsiya so'zi latindan tarjima etgach o'zgarmay turgan konstanta so'zidan. Aha. O'zgarmay turgan, o'zgarishsiz. O'zgarmay turgan, o'zgarishsiz. Yaqin. Mana tug'al bir so'z bilan aytganda mana qo'l ko'taralar unda go'zal. Narsa degan? O'zgarishsiz ansida shulay yo'q endi. Mana bizga mana boshqa sharaf yozganlar Belki edi. yaqinroq kelirsiz. Tub zakon tug'il. Bir so'z bilan aytganda narsa u? Tuzilish. Tuzilish. Shulay. Tuzilish degan anglatam. Bir ball sizga. Ashira tag'isroq. Так, Tatariston konstitutsiyasida eng zo'r xazina deb narsa atalamında bizning necha punkt? 3 punkt desanda bo'ladimi, deymi? Eng zo'r xazina. Birsigini aytam, Tataristonning millatlari. Aha. Dürüst variant Tag'in bir tug'iladigan yongradi. Xalq degan variant yongradi. Qabul etib Nima olamiz. xalq deb aytsam bo'lar endi. Kishi. Endi o'zimiz aytamiz o'y slovansini. Demak, eng zo'r xazina Tatariston konstitutsiyasida u kishi, oning huquqlari ham Iriklari. Mana bu dürüst javob bo'lar. Ashira tag'isroq Tatariston konstitutsiyasida nindi so'z eng yish qabatlanadi. Jigil so'rov. Nindi so'z eng yish qabatlanadi konstitutsiyada qo'lni ko'taramiz agarda. Mana. Yo'q. Mana bunda ko'taralar. Tuvataylik qiz, bizni qolsa. Tatariston durust. Bir ball Bu sizga. Tatariston so'zi konstitutsiyada necha topqir qabatlanadi? Buni albatta bir kimda bilmaydi, lekin yaqin shaydagiz aytib qo'ying. Yo'qancha ko'pmi deb o'ylaysiz? Mana necha topqir qabatlanadi deb o'ylaysiz? Haligi so'z necha topqir qabatlanadi? Necha? 126. Ko'proq. Ko'proq. 126 gina tug'il. 150 dan da ko'proq. Ko'proq aytagiz. Ko'proq. Ko'proq. 200 dan ko'proq. Ko'pga ko'proq deb aytirish kerak. Qarag'iz, 200 dan da ko'proq, 300 dan da ko'proq. Aytagiz, tog'ingi variantlar. Necha? 500 eng yaqin javob shu bo'ldi. Durustdan 536 topqir Tatariston degan so'z qabatlanadi. Tatariston Respublikasi konstitutsiyasida bir ball sizniki. Endi hozir aytagiz, ana qo'y bir so'zlarni tarjima etib qarang Tatarshaga. Masalan, sotsialная сеть Tatarsha necha bo'lar ekan, qo'ysiz necha bo'ling? Sotsialная сеть Tatarsha. İçtimai şirket. Dürüst. İçtimai Bu şirket. variantni qabul etilgan bo'ladi. Progress so'zining Tatarshasini kim biladi? Progress. Olg'arish deb qichqirdilar, mana ko'rdik sizni. Bir ball olg'arish. Stena. Divar birinchi bo'lib bunda bo'ldi. Kompyuter. Sonar. Respublika. Masalada xor bilan qichqirsam-da o'sha aytib jumhuriyat deb. Bizning so'rovlar bormi tag'in? Mana men qolsa bitta joyda so'rov, Tataristonning tug'ilgan kuni, data ham yili. 20 Tatariston Respublikasining tug'ilgan kuni deb ayting davaysa. 30-avgust. 90-yil ikkigizga bir sharbal beramiz sizdan. Tataristonda necha shahar bor? Yo'q. Shahar, necha shahar? Necha? 12. Yo'q. Yaqin sizniki mana. 2 ball ishlaysiz, tag'in birini aytsangiz, bir javob. Necha? 14, durust. Hamida so'nggi so'rov, aktiv bo'lamiz. Tataristonda e'tibor necha kishi yashaydi? Yo'q, million yarmina tug'il. Tataristonda. Tataristonda, Qozonda tug'il, Tataristonda necha kishi yashaydi? 5? Yo'q, 5 tug'il. Necha? 4 million deyishdi. Tag'in aytay bir necha bilan qabul qilib qo'ying endi. Mana bu yoqda ko'taralar. Necha? 7 million. 2,5. Oysiz javobni durust deb qabul etamiz Oyslov. Qarang, sana hozir sizga durust javobni o'qiymiz. Mana shu so'rovlarni tuzilgan vaqtda bu durust bu javob aktual bo'lgan. Albatta endi sekund sayin Balki ortgandir shu. Barisidan o'zgarib turadi. Bunda bizning mundiraq javob 3 million 800 ming 885 ming 253 kishi. Hamda shu minut ichida bir Durust aytdilarmi?
Иң якыны шул булды акырысы. Сезне котлыйбыз чын күңелдән. Инде безнең иң күп җавап бирүче кем булды соң? Билгеле, безне шушы ханымны әйттерде, мин дөрес җавап бирде бик күп дип, шулай бит. Менә уртада басып торган абзыйны әйтик әле. Шулай ук ике сорауга җавап бирде. Ул безнең дөрес итеп. Димәк, Түбәтәй тиз туклану милли челтәрләреннән сезгә 500 сумлык сертификат тәмләп чәйчәсез. Ярыймы? Бүләкне инде сезгә китереп бирделәр. Инде без чираттагы катнашучыбызны хәзер сәхнәгә чакырабыз. Миңа калса, Алкышлап каршы алыйк көчле сәхнәдә. алкышлар булыр. Илгиз Шайхразиев! Илгиз Шайхразиев, бергәләп җырлыйбыз, бийбез. Салам, Казан! Достар, мен сізге предлагаю включить телефоны и вот так махать. Тараладыр дулкыннар бір тамшыдан. Әр кеше бу дөньяда юлчыгына. Адым сайын якынрак бул, ишекләр инде ачык. Син курыкма, кыюрак бул, барсы да яхшы булачак. Үрләргәндә, күкрәктә тибә, ишетәмен дөп-дөп тибә, ишетәмен дөп-дөп тибә. Синең йөрәгең, синең йөрәгең, дөп-дөп тибә, синең йөрәгең. Әйдәгез, абызабыз телефонларны, чөнки монда видео төшереп тора, бик матур булачак. Юлыңнан барган чакта танытырлар салкыннарда абызым күңелдән җылы уша. Киткән сайын кабатлар бул, барсы да яхшы булачак. Хәлләр ничек? Ишетлем! Әйдәгез достар, бергәләп җырлыйбыз. Сез! Менә матур кадрлар килеп чыккандыр, Рәхмәт бик зур! Әйдәгез бергәләп, хәзер әз генә җылынырга кирәк, ярамы дуслар? Сикерәбез, янында кочаклыйбыз да сикерәбез, менә җылы булачак. Китегәләп! Эзләрең, сүзләрең, уйларымда сине шам, тиздән могҗиза, шынга аша. Бер генә адым атларга калды, үреләбез йолдызларга. Бер генә язмыш һәм кайнар суыш кабатлый мин ярата. Әкият дөньясында яшибез икән. Һәм сюжет азагында калырбыз бергә. Әкият дөньясында яшибез икән. Һәм сюжет азагында калырбыз бергә. Без бергә. Бийбез, дуслар.
Өткен жоқ, тек қаршылықлар өткен жоқ. Мен келдім, дегішілер кездім, махаббат үшін бірден адым аттарға қалды, рибоздар арасында. Бірден язмыш қанбайна сұлыш қабатлы мен яратта. Бірге әкият дүниясында яшибіз сюжет қазағында балыбыз бірге бейбіт. Рахмет достар. Жылдығым екен жоқ екен, шыны біледі. Қайда? Сен? Шырап? Көппін тамыш жүздер, көппін шибер матур көздер. Сюжет азабындағы қалыр біз бірге. Әкият дүниясында яшибіз һәм сюжет азабында қалырбыз бірге. Мына шулай достар, бек зор итеп рахмет сезгә. Киләсе җыр алдыннан мин өчен шундый сораулар бирәсем килә. Юк, Ильяс, стоп. Ильяс, стоп. Шундый сорау бирәсем килә. Менә безнең дөньябыз парлап яратылган, әйме? Бар безнең ак һәм аның пары кара, бар уң һәм право и черный и ике төрлек бит бездә, әйме достар? Шундай безнең бар персонажлар бар. Кәҗә белән сарык. Вот татарча яңгырады бу, Яра достар, тагын шундай Чип и Крокодил Гена и Чебурашка. Красавица и Мужик-чудовище, ярар. Тагын безнең бар шундай теге зыяларыбызга килгәндә инде Илһам Шакиров һәм Әлфия залы бурны җәннәттә булсын. Инде мәңге булмаган парларыналар безнең. Кем әйтә ала? Минтимер Абый Шаймиев һәм Рөстәм Миңнеханов. Кем Миңнеханов дип чыгарды? Сез нәрсә? Кем интагын? Сания. Янда гына. Сәкинә апа, әлбәттә. Әйдәгез урыс эстрадасына күчсәк. Максим Галкин и Алла Пугачева. Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Опять что-то мында неправильно, әйме? Яра достар, мәхәббәт турында сүз киткәч, Ильяс әйдә куеп җибәр. Мәхәббәт турында җыр достар. Ярату турында җыр. Яратырга килдек без бу җиргә. Шушы дөньяны, әниебезне, әтиебезне, газиз телебезне, халкыбызны, илебезне җырлыйбыз бергәләп, чөнки сүзләрен онытам. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк янамый. Янамаган йөрәк түгел, яратмаган йөрәк түгел. Яратмыйча безгә ярамый. Яратыгыз газиз аналар, яратыгыз газиз балаларына. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Гафу итегез, әзмә сүзләр оныттым. Икенче припевта җырлар гүзәле.
Yaratılар bulmay жеңелгенә Күңелләрнең мең кат яралый Тик бары бер яратырга кирәк Сагышларны таратырга кирәк Яратмыйча безгә ярамый Бергәләп яратыгыз Туган телегезне Яратыгыз Туган телегезне Бернигә дә карамый Нәрсә? Ничек хәлләр кызым? Сез бандамы? Әйтәгез тагын бер кат. Ла-ри-ла-ла-ла-ла-ла. 3, 4. Яратыгыз, туган. Яратыгыз, туган телегезне. Мәхәббәтсез Yaratmagan kişi yaratmasın Andilарға яну ярамый Яратырға кирәк тахир кебек Яратырға кирәк тірә кебек Яратмыйча безгә ярамый Бергәләп яратыгыз туган ягыгызны Яратыгыз килгән ярыгызны Бернигә дә карамый Мәхәббәтсез яшәү ярамыйсыз Яшәү ярамый Мәхәббәт сезгә дуслар! Илгиз Шайхразиев! Рәхмәт бик зур! Үзеңә рәхмәт. Илгиз инде сәхнәдә Кабаттан Александров Павел һәм шуны да әйтеп үтәбез. Павел Евровидение коренных народов 2017 бәйгесендә җиңүче дә икән әле. Әйтегез шуңа да көчле алкышлар белән Кабаттаны сәхнәгә чакырабыз.
тауып алдым. Рахмет. Павел Александров, зор рахмет, Павел. Татарстан Республикасының Конституциясы иктисади һәм иҗтимагый алгарыш өчен Татарстан халкының үсеше, бердәмлеге өчен иң нык таяныч булып тора. Россия Конституциясында бөтен республикалар дәүләт буларак карала. 6-нчы маддәдә республика имеет свою конституцию и законодательство дип язылган. Бу илебездә үзгәрә алмаслык конституция нигезләре булып тора. Инде әйткәнебезчә, Конституциядә кеше, аның хокуклары һәм ирекләре иң зур хәзинә дип игълан ителгән. Дәвам итәбез концертыбызны. Инде чираттагы хәзинәне хәзер сәхнәгә чакырып каршы алыгыз Зарина Вилданова. Алкышлар! Ассаламу алейкум, хөрмәтле дуслар, бәйрәм белән сезне. Киләчәк җырым инде мин бу юлы үзем язган җырымны чыгардым. Иске уйлар башым җыклар
Татарстан her vakit Россия federalizminin oldunғы sofunda bardı. Hem Россия hem Tataristan konstitutsiyalarında demokratiya hem federalizm prinsipleri olga sürüler. Federalizm түзіліші үшін жылап өтелгендегіне илебіз шешек атып, оңышқа иріше ола. Mana shunday ko'tarinki ruhda biz davom ettiramiz konsertimizni ham sahnaga kuchli olqishlar bilan Shiratdagi qatnashuvchilarimizni chaqiramiz. Endi шактый танылып өлгерген жырчыбыз Askar hem G'avg'o türkümü qarşı alığız. Şunun için neydi paramı düşmese de yaptığınızdan giriş saklap kalırız. Sarılmay günden gün kemi Bostan girir katkan kır Vak külge kümme kümme Yangan gün boşlukka man şey Sincer aşılır derdini şeşe Рахмат, былай қалың киініп жырлаған жоқ еді әлі. Әзірек оңайсыз шамашылып қояйын. Дима, перкуссии нет, сказал. Дима, перкуссия и гитару можно брать чуть-чуть, очень много. Спасибо.
Bir-birsin düşman qarradı İşlep yazmışa düzəsən Toxtadım yanıdandı Yaşın varadı Yalı Türk'ünün aldadı Öyle yazmışa uydurma Sividelim maşallahı Beni temen şil isteme Elle canlıdır siz deme Elle boşluğuna boşluğa Şu kadar bile isteme Başa yazdan adım Şırağından sanırsın Sırrı başa yazdan Sırrı başa yazdan Şırağından sanırsın Sırrı başa yazdan Rahmet işime gir. Gavga Türkümüne alkışlarınız bek zor rahmet. Askar ham gavga Türkümüm. Biz kirip kaldık Instagram'a Konstitutsiya 25 hashtag ostida endi foto suratlar o'rnashtirilgan. Siz de o'rnashtirig'iz, sanari kaç rahatlanib borasida qarab o'tiramiz. Demek hashtag Konstitutsiya 25.
Әйе, Татарстан Конституциясы чынында бу иштәлекле, мисал өчен Конституция буенча Татарстан читтә яшәүче татарларга милли мәдәниятне, телне үстерүдә, аларның үзенчәлекләрен саклап калуда ярдәм күрсәтә. Бу мәдә ярдәмендә инде ширек гасыр буе чит төбәкләр һәм чит илләрдәге милләттәшләребез ярдәм ала. Җир шары буйлап таралып яшәгән татар халкы үзен бердәм дип хис итә ала. Димәк, алга таба да менә шулай бердәм булыйк, бердәмлекне тоеп хис итеп яшик. Инде сәхнәгә без чакырабыз Кейру! Хәерле кич. Дөньяда төрле хәлләр була. Мин минем иптәшем Илгиз Разиев белән сезнең өчен "Эй дөнья" дигән җырны башкарам. Килегез якынрак бергә. Эй дөнья, эй, әйтә минем белән бергә. Эй дөнья, эй туры минем белән искә. Әйтә дөнья, туры юлда туктап торма. Эй дөнья, әйдә алга калма. Сиңа багышлыйм бу җырымны, әйе сиңа уракмыйча сузып бирәм кулымны. Күкне болыт капласа, аңа елмаеп күрсә, карлар һәм яңгырдан соң җиргә килә бәрәкәт. Көнемне якты уйлар башлый, елгалар язын кебек ташый. Күкрәгемә иртәнге саф һаваны тутырып яшим. Мин уянам һәм елмаям, көннәр нинди булса да, бер мизгелдә әзер атып ятар да. Эй дөнья, әйтә минем белән бергә. Әйтә бергә. Эй дөнья, сикер минем белән искә. Туры юлда туктап торма. Эй дөнья, әйдә алга калма. Синдә бүләк миңа үз җырыңны, җыларда ул башкаларга өләшсәң җылыны. Адашканна юашамас йөрәктә ут булса, үзеңә артык булса качырма чыгарымса. Дүрт юлда кан, аягы ябышмый капкан, адыма яктарысан, барысында таң калдырган. Үз-үзеңне таныйсыңмы әллә бу сиңа ят? Син уйла әйе, көтә дөнья. Эй дөнья, әйтә минем белән бергә. Эй дөнья, сикер минем белән искә. Әйтә дөнья, туры юлда туктап торма. Эй дөнья, әйдә алга калма. Әйдә бергә, бер булышка. Татарстан синең өчен. Рәхмәт. Килегез якынрак. Бергә хәзер манчибыз. Дуслар, зинһар өчен сикерегез. Сикерегез. Кушымта җиңел, барысы әйбәт булыр. Бергә кабатлыйбыз. Барысы әйбәт булыр. Бергә. Барысы әйбәт булыр. Бергә. Барысы әйбәт булыр. Барысы әйбәт булыр. Барысы әйбәт булыр. Тик әлегә бу синеке түгел. Юк, син карама миңа алай усал. Хәтерләп кал бу минеке оригиналса. Җитәр җырлама җырларыңны, тыңла мине ачам күзләреңне. Тырышып кара бар алда үзеңә ышанулар кертәж башласам кушымтадан башла. Барысы әйбәт булыр. Барысы әйбәт булыр.
Башлыкын тикаңламым неге Бұлттар шықса кіші өзін түгіл Үтенерні сөге алырға керек түзімлі қан Алырға өзлерін қан Юмайып артқа қарап алға таба атым ясарға Ұшалатты шүймі Негатив кейрәкмі Әйдә позитив жиып әйдә сайлық Бұтәнбіз Тыршып қара бар алға Өзіңе ышан Уйла кірсен баштасан Бірге барысы әйдәк бұла Бірге барысы әйдәк бұла Бірге барысы әйдәк бұла Барысы әйдәк бұла Барысы әйдәк бұла Бірге барысы әйдәк бұла Барысы әйдәк бұла Ал қазір Бекешемді шақырды Қыздырам деп еткені Мен Кейру Рәсәмді Исламын сөзімді тұтам Әйдәк бірге Құшыры Рахатаным Барысы әйдәк бұла Барысы әйдәк бұла Бірге Разив. Там кімнің қоларында байрақтары бар. Көтеріңіз. Мен көтереміз байрағымны сенің үшін Татарстан. Мұнда келген достар, иптәшілер. Мен көтереміз байрағымны сенің үшін. Менің достым, менің arkadaşım, менің кіші. Рахмет бірге өткерген үшін ауыр юлларны. Сенде көтеріз байрағымны. Мен көтереміз байрағымны сенің үшін. Менің достым, менің arkadaşım, менің кіші. Рахмет бірге өткерген үшін ауыр юлларны. Сенде көтеріз байрағымны. 2006 біз қозғалды 2000 кіші менің алдымда мен ұғалды 2007 уақыт жетті тұрма жібір бірінші сахна бірінші фристайл раунд 2008 мен 18 ешқам жетіс бірінші клуб біздіңде клуб бірінші клуб қалды шексіз 2009 планды альбом ішлер тығыз Кімдір түзе алмады, шығып шақты сап бұлығыз 2000-да уын сап бұлығыз Есімдер ябыла, напамға отырдық Біздің дауыс сірре қатарала 2011 яңа тұрмаш бір адым алға Бірінші ғайлам сен, екіншісі яныма 2012 сізден бұл орын менікі Ойлашын ғаша, демек енді өсіп жеттім 2013 тұрмыш әкиет, Далихан ялғы 2014 тұтастырып болмаған кісіге әйләнді 2015 менің ижадым туған тілімді Оянып аңладым, яқты бұлырға дейіш әр кішіге 2016 мейлі музыка зұр сәхнеде 2017 көкбозда біз қамақ бірге Мен көтереміз байрағымны сенің үшін Менің достым, менің arkadaşım, менің кішім Рахмет бірге өткерген үшін ауыр yıllarını Сенде көтеріз байрағымны Мен көтереміз байрағымны сенің үшін Менің достым, менің arkadaşım, менің кішім Рахмет бірге өткерген үшін ауыр yıllarını Сенде көтеріз байрағымны Мен көтереміз байрағымны сенің үшін Менің достым, менің arkadaşım, менің кішім Рахмет бірге өткерген үшін ауыр yıllarını Сенде көтеріз байрағымны Байрам білін Рустам Нұрисламов, Кейру Сіздің үшін Ями Мюзик, рахмет Байрам білін, бірге болыд Рахмет достар
İlgi Şehraziyev, Keyru. Ах, секретлер, шәп булдымы? Жылынды кызмы әзрәк? Егетләр белән. Инде хәзер Яшь башкаручыбыз Яшь башкаручыбыз сәхнәгә чакырабыз. Һәр кайсыгызга да бик яхшы таныш булган. бәлки шуны күрергә килүчеләр бардыр махсус бүген әлеге чарага. Чөнки сәхнәдә хәзер Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Рәхимет! Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Беренчедән сезне бәйрәм белән исән сау булыгыз һәм инде дөньяларыбыз тыныч булсын.
Muhammadjanova. Seyda endi senin gitmeyeni soruyoruz çünkü cemaat bizim konsertimiz şunun bilen tamamlanak hem elbette endi şu konsertka eng motor nokta bulur ol da bulsa bizning kömekleşip birgeleşip i tuğan til jilin boshqaruvimizni. Hem sahnaga Ilgizini de taşırız belki. İlgiz, Şeyh Raziyev, Seyda Muhammadjanova hem biz barımızda birgelep eylegiz. Benim girelim. Tuğan tel, imadur tel, etkemen geminin teli. Dünyada kum nerse bildim, seni tuğan tel arkalı. Dünyada kum nerse bildim, seni tuğan tel arkalı. İyeler bu tel bilen erken pişir tehilegen. Onlara tümler boyu hepten hikayesilerden. Onlara tümler boyu hepten hikayesilerden. İyi doğan bil her vakit yerden bilersine kişilerden ağlaşılan şadlığım kaygım benim. Kişilerden ağlaşılan şadlığım kaygım benim. İduğan dil sininde bulgan iğneler kılgan dıgan. Yarlı kanı dip üzüm hem etkemen gemini kılar. Yarlı kanı dip üzüm hem etkemen gemini kılar. Etkemen gemini Seyda Muhammadjanova, Ilgiz, Şeyh Raziyev alkışlar bek zo'r rahmat. Hurmatli do'stlar, shuning bilan Tatariston Respublikasi Konstitutsiyasining 25 yilligina bag'ishlangan bayramimiz tamom. Tag'in bir qat bayramlar bilan sizni esen sog' bo'ling, motor yashik, esen sog' qaytib jetiga shular bet tug'madingiz, keldingiz. Bek zo'r rahmat sizga. Il dunyolarimiz tinch bo'lsin, birga bo'laylik, birdan bo'laylik. Bayram bilan tag'in bir qat. Sog' bo'ling'iz.